kulabo abathanda ukungala. Qhubeka ke wena Mr Mangala, unokuthi nginenhliziyo encane as if thina sihamba namaskena ukuhlola inhliziyo yakho ukuthi incane. Mawungala mfana kithi, kumele wazi ukuthi somewhere bayomsebenzisa. I dare you, kusengenzeka abuya pregnant ngani. Ngoba ungalile wena ke. Thinga utshela itayela zabo. Bayenza ngamabomu afaka inyalo lakhe ngaphansi kwelakho. Uyakwazi unenhliziyo encane ngithi wena. Mangala. So wena boss Mangala, ngikupa nje tip yamahala ukuthi manje mhlawumbe you might as well consider making a U-turn. Otherwise, uyoyithola ihlebuke njenge biscuit. Mawungizwa ngizwe ukuthi ngifuna ukuthini. Nasesipanini kunento bekumele ihlale encama. Kube yakho iposition. But because nje wena ukwazi ukulinda, no. Mina mangamane ngiyoncenga loya, ngamane ngiyeke. Lento le shuthi kahle kahle it was not meant for me. Ngifuna ukukutshela ama opportunities siyawafolela kanje. Uthixo khona abakhalayo bathi ngiyafisa ngabe nginebuni zeBBL abanazo vandag bafika ziphelile if besilinda kunomunye uthi abampharile kaNkwensu bona ke umuntu njwanga angeke wanela kwathiwa kuyafana konke. So asazi ukuthi ama opportunity ama chance asela ngakanani. So ngifuna umuntu ohleli kanje egamini yakhe. So noma ungafika kune position engathi kulindile kumele wena nje just because kunomuntu wrong ongena lapha wataye khona can't serve in the political position or this formation. Nalomuntu nje uyangala uyangena umuntu kusasa uyoba umkhapha because some opportunity ayaphela. Mawuse church ufika ukuthi no le ayikhona, there is just no way. Mina ngiyazazi ukuthi kahlahle kumele ngibe amabhera kamfundisi manje lo ngibambe nge-tight marking ngicela ukuphuma because angeke ngize ngiseve naye kunenkinga iyenzeka even nakumonakhi ungazi uzwe iposition yakho ye-kingship. Ngikhuluma ukuthi nabathi nawo lento kumele kube yakho straight uhlale on the throne but because unenhliziyo encane uyangala i-opportunity yenzani abantu bahlabela mgama bayadlula. Mawungala kunokwenzeka ukuthi umile nje yazi ngoba unenhliziyo encane noma ufuna ukofrempa uthi sale queue yinde kanti ulahlisa ngabe uvela wabekezelela ukwabona uthutuzisa ngabe ngivele ngangena la so ushawe iburial line nani traffic cop unenhliziyo encane uyangala ungala yonke into wena noma sekuthiwa no sekuhleli naserestaurant ubiza abantu sophelele inhliziyo kufika ama-waiter ukudla sekumnyama because ufike ungala uzufanisana lawo abanye abaphethe imili ba-ode sandwich into ethatha ama-seconds wena uyazi ukuthi efethu u-ode igalakhuni lento ithatha isikhathi but uyangala. So nina abangalayo I'm saying to you ithathe from laphana kule subject abayibiza umjolo the date the pandemic izolo bekunenye bengize ngayo ningikhumbuze kusasa ukuthi ukhulume nge-psychosis. Wathi kunemjolo psychosis kune-spiritual psychosis. Kunabantu abahleli kule mpilo ya life lesiphilayo namhlanje kule mpilo yethu enye kuyi-makeshift ekuyi-fake bahleli laphana bathi bona hey uyabona thina kulento esithembela kuzo ngiyabuya ngale psychosis ngicela ningikhumbuze futhi ngifuna ukuthi ngithi cut bese ngithi action yekela ukungala. Hey awutsambe ngoba selishonile selozidahla koni. Yeah.